Otvorite oči za novi ugao gledanja. Kroz teorije zavera vodi vas Saša Borojević. Kad biste znali samo kakve sam goste večeras doveo. Gosti su takvi da se može samo poželeti, slušati, gledati otvorenih očiju, otvorenih ušiju, pažljivo slušati jer će govoriti o nečemu što je naša istorija. Tu istoriju nećete pročitati nigde, ta istorija nigde nije zapisana, ona je poprilično zabranjena. Jedan je istraživač, pronašao je grob Nemanjića, čak i na jednom dalekom mestu, neću da otkrijem odmah gde. Drugi je takođe istraživač, pisac, piše o monarhiji, piše o istoriji, piše o svemu onome što nigde nećete pročitati. Treći je još opasniji istraživač, on je rekao da ga predstavim kao raba Božijeg, a vidjet ćete o kome se radi, koji je ušao u Vatikanske biblioteke i koji je pronašao neverovatne zapise. Ali, ajmo da krenemo mi od početka. Dakle, večeras otvaramo temu koja je možda najveći zločin nad duhovnim istorijskim identitetom srpskog naroda. Zove se knjigocid. Dok se ratovi vode topovima i bombama, protiv Srba se vodio i vodi rat vatrom, spaljivanjem knjiga, zatiranjem pisane reči i otimanjem najdragocenijeg dokaza našeg postojanja i trajanja. Naši zapisi završili su u tuđim arhivama naših rukopisa, u tamnicama Vatikana, naši spisi u privatnim kolekcijama, a Narodna biblioteka Srbije je bombardovana i spaljena ne jednom, nego više puta. 1914. godine austrougarske trupe spalile su Narodnu biblioteku u Beogradu. A zatim 6. aprila 1941. Nemačka Luftwaffe bombardovala je, do temelja uništila biblioteku na Kosančićevom vencu. Kada je nestalo više od 350.000 knjiga, rukopisa, dokumenata, najstarijih svedočanstava našeg naroda. Naravno, tokom 1999. ko drugi nego NATO fašisti bombardovali su i teško oštetili arhiv Jugoslavije, biblioteke i kulturne spomenike. Ali postoji i još jedna teža optužba. Da nisu samo tuđini spaljivali i krali našu istoriju. Kažu da Vuk Karadžić, otac naše pismenosti, prodavaju u Beču i drugim centrima moći srpske rukopise, povelje, zapise, svedočanstva koje danas krase strane arhive, ali ne i našu zemlju. Ko se boji srpske istine i zašto se vodi borba protiv našeg pamćenja? Večeras se našim gostima otkrivamo skrivena poglavlja istorije. Kako je prodata i opljačkana naša duša, zašto se sistemski uništavaju tragovi o našim predsima i kako da povratimo izgubljeno nasleđe. Sa nama su večeras, dobroveče, još jedno sad da vas otkrijemo, ko u kvizu, znaš, osoba broj 1, osoba broj 2, osoba broj 3. Međutim, vas želim posebno da predstavim svu trojicu, zato što vi ste, Viktore, advokat, putopisac, pisac, ja ne znam više, jedan od ljudi koje sam upoznao, možda 10 ljudi u životu koji imaju toliko snage, koji imaju toliko entuzijazam da spašavaju knjige. I zato ste večeras ovde, pričat ćemo o knjigocidu. Hvala na pozivu. I naravno pozvat ćemo ljudi da nam pomognu da spasemo ono što možemo da spasemo, jer smo počeli nekako sami sebi uništavamo istoriju i knjige. Drugi gospodin je Milan Bogojević. Za malo Borojević, ali nije. Bogojević, pisac, jedan od ozbiljnih autora ovih knjiga divnih i još ih ima mnogo više nego što su ove dve knjige ovde. Često sam te gledao na tim rilsima i to toliko dobro objašnjavaš o Milunki Saviću, o našim zaboravljenim generalima, vojnicima, ratovima, borbama, frontovima i svakog pozivam da te zaprati, da vidi mnogo toga će naučiti. Hvala. I treći gost rekao je, kaže Aleksandar Avramov, kaže, nemoj da me predstavljaš nikako drugačije nego rab Božiji. Ali ja sam dodao, istraživač, čuvar kulturnog nasleđa. Neverovatan čovek koji je ušao u Vatikanske biblioteke. Čućete kako je na kraju krajeva ušao i kako je došao do nekih saznanja i fotografija. Objavit ćemo ih posle tokom emisije. Međutim, za početak, ajmo da vidimo ovo o čemu sam pričao o Vuku Karadžiću. Traje minut i po, samo da vidite taj prilog. To je deo iz poslednje postkumne knjige profesora Dragoljuba Petrovića koji je pisao o srpskom jeziku i njegovoj prošlosti. Knjiga se zove Granice srpskog jezika. Pa evo poslušajte samo o čemu se radi.
Najjači udar na srpski jezik počeo je u osvit 19. veka kada su tajne službe Bečke krune uključile Kopitara u svoje strateške projekte za pripitomljavanje Srba. Bile su pronašle njegovog Vuka i uredile da se viševekovna srpska književno-jezička tradicija prekine, da se prevede na druge osnove, da se na taj način odvoji od velikog ruskog pravoslavnog zaleđa i da se okrene prema zapadnom, austro-vatikanskom katoličkom susedstvu. Kopitarevi su motivi u svemu tome sasvim jasni. Odbiti Srbe i srpsko pravoslavlje od uticaja Rusije i izložiti ih pritiscima od kojih su se sami mogli mnogo teže braniti nego što je to bio slučaj dok su imali moćnu rusku podršku. Vukovo učešće u prekidanju srpske književno-jezičke tradicije obično se predstavlja kao jedinstven potez koji označuje demokratizaciju srpske kulture, ali se zaboravlja da su te procese pokrenule i izvele sile kojima je bilo više stalo do disciplinovanja Srba nego do demokratizacije njihove kulture. I Vuk je u tim poslovima bio vrlo revnosan. On uporno govori o kvarenju jezika, navodeći da prvi srpski spisatelj bio on, Dositej ili Orfelin ili drugi koji mu drago, kako je počeo pisati, odmah je počeo jezik svoj kvariti. I to kvarenje traje i upravo reći napreduje još do današnjega dana. On presuđuje da se u svemu narodu, našemu, nigdje ne govori srpski tako ružno i pokvarano kao u Srijemu, Bačkoj i Banatu. On previđa da će doći vrijeme kad će Srbi ići u Zagreb da uče srpski. Kopitarevi stavovi o Srbima i kasnije stvorenoj srpskoj kneževini bili su potpuno jasni. Svi Srbi i Srbija treba da potpadnu pod Austriju. Nadao se da će se to desiti već posle kraha prvog srpskog ustanka. U pismu Dobrovskom iz 1814. kritikovao je austrijsku politiku, jer je činilo mu se nedovoljno radila na tome. S druge strane, kao revnostan katolik, uveren u preimućstvo katoličke crkve, Kopitar je na Srbe gledao kao na šizmatike. U izveštajima višim nivoima bečke administracije redovno će ponavljati kako Srpska crkva čuvanjem starog srpskog jezika želi da stvori i očuva jezičku razliku između pravoslavnih i katoličkih južnih Slovena i da Vukovu reformu treba podržavati jer se njome ta razlika poništava. U vezi s prednostima novog Vukovog jezika Kopitar će zapisati: ukoliko više ovaj jezik uspeva, utoliko jače onaj od Kaluđera skrpljeni iščezava. Time se ruši i glavna pregrada od katoličkog. Uz to, kao pozitivan primer delovanja promena u srpskom jeziku, navodim jednu Vukovu džepnu knjigu, objavljenu 1826. u Beču, gde je ovaj crkvene praznike pisao potpuno saglasno s katolicima. Puno ima tu pitanja vezano za Vuka Karadžića. Jedni ga hvale, drugi ga kude. Pronalaze se različite informacije, papiri, dokumenta isprelijevavaju na različita mesta. Međutim, teo bih Viktora kao osnivača Muzeja knjiga i putovanja Adligat, gde sam ja svojim očima video, ne kažem 10.000 knjiga, ali verovatno toliko. Kako je tvoje mišljenje što se tiče Vuka Karadžića? Pa što se tiče jezika, ja mislim da je on dosta dobru stvar uradio, ali odgovor na sve ovo bi trebalo da daju lingvisti. Dakle, ja za to nisam stručan. Za ono zašto mislim da bih mogao i bio slobodan da dam svoje mišljenje jeste njegova prodaja ili otuđenje srpskog duhovnog blaga, to je vrednih knjiga, i on je od te prodaje finansirao štampu svojih knjiga i tako dalje. I sad tu se naravno radi o veoma važnim i vrednim materijalima. Ja mislim da je on uradio dobru i pametnu stvar. Naravno, on toga nije bio svestan. On nije bio svestan da će doći posle njega generacije koje će u ovoj meri uništavati svoje sopstveno blago. Što mi, što drugi, drugi svjetski rat, prvi svjetski rat. Narodna biblioteka, samo mislim da to niste pomenuli, je bila opljačkana tokom Prvog svjetskog rata i veći deo fonda je bio odnet, čini mi se, u Sofiju. Pa je Jovan Tomić posle Prvog svjetskog rata to vraćao i naravno nikada nije sve vraćeno. Da bi onda proveo napraviću samo malu digresiju, proveo 20 godina sakupljujući srpske povelje najveće vrednosti, da je skupio Narodnu biblioteku samo zato da bi bile bombardovane i sve uništene na jednom mestu. Da su ostale po manastirima, veći deo tog blaga bi bio sačuvan. Tako da i Vuk Karadžić, čak i da zamislite da je opljačkao i razneo po svetu najveće srpsko blago, on ga je time spasao.
Jer ako ga ne bi uništili Nemci, Bugari, koje kakvi, da kažem, stranci, vrlo je velika verovatnoća da bismo ga mi sami opljačkali, razdali ili čak uništili. Pa šta je to u nama, Viktore? Pa nije to samo u nama, to je u mnogim, to se ne događa samo kod nas, to se događa i u drugim i ne samo balkanskim narodima širom sveta. Ali i mene i vas sigurno najviše boli sopstvena rana, je li tako? Tako je. Šta se događa na nekom Kavkazu ili u Africi, to je prosto nas ne dotačinje ni približno u toj meri. No, vjerojatno, evo sad je baš pomenuo Viktor to uništavanje naše biblioteka u Prvom svjetskom ratu. Vi ste više puta govorili o svemu tome i dajte nam malo informacije vezano za to. Ja ću se pozvati možda na najmerodavnijeg čovjeka, to je Archibald Rice, koji je pravio zapisnik došao da napravi u septembru 1914. godine o zločinima u Mačvi. Ali se on tu osvrnuo i na to otvoreno bombardovanje gradova. I konstatuje, vrlo je interesantno, da Austro-Ugari tek da su dotakli vojne ciljeve, kasarne, oficirski dom, a kaže toliko su precizni bili da pogode biblioteku, da pogode univerzitet. Znači, u isto vreme su pokušavali da unište kulturni identitet Srbije. I to je vrlo jasno. Ovo što je Viktor rekao oko zaplena. U Kosovskoj Mitrovici su Bugari nama 56 srednjovekovnih knjiga zaplenili. Od toga su uspeli da vrate, pa mislim do dana današnjeg, samo 10 knjiga. Ostalo je rasejeno, za nešto se zna gde je. Mi imamo te neke knjige iz 14. 15. veka koje se nalaze čak po pola su podeljene, pa imate da se nalazi jedan deo na Harvardu, drugi se nalazi u Kanadi, odnosno u Irskoj, gde je već stravičnih primjera. Ali ono što je podjednako strašno jeste taj ulazak 915. krajem Austro-Ugara u Beograd i plansko i sistemsko uništavanje, odnosno krađa arhiva. I o tome se malo govori i opet smo mi ti koji ne govorimo o tome. Viktor i ja imamo višegodišnju saradnju i mi smo prijatelji i radili smo neke dobre stvari. I štampali smo recimo jednu jako interesantnu knjigu, to su uspomene na kralja Petra, koje je pisao Dobroslav Ružić, tast Miloša Crnjanskog. I tu knjigu je Viktor, koliko znam, nudio nekim državnim štamparijama, nisu hteli da štampa. Slučaj je isti sa ovom knjigom koju ću vam sad spomenuti, koja je toliko značajna i dragocena. U pitanju je dr. Vojislav Jovanović Marambo, koji je napisao knjigu Ukradena istorija. On je čovjek koji se bavio istraživanjem gde su nestale naše arhivi, naše te knjige, ali na prvom mjestu arhivi. I podatak koji je neverovatan. U 2 svjetska rata su odneli iz Srbije 47 vagona arhiva. Svaki vagon je mogao 10 tona materijala da smesti u jednom vagonu. Znate koliko je vraćeno 1947. godine Jugoslaviji i Titovoj? 1 vagon. Samo 1 vagon. I to što je vraćeno, pitanje je gde? On je napravio čovek kompletnu listu šta je sve. Kompletno je poharano, recimo, Ministarstvo inostranih poslova. On navodi da, recimo, preko 450 ugovora međunarodnih koje je potpisala Srbija i Jugoslavija nisu vraćeni. Svaki dokument koji ima oznaku gotovo strogo poverljivo nije vraćen nazad u Srbiju. Kada su tražili, oni su govorili da je nešto uništeno, da su spaljivali, što je nemoguće u tim posebno zadnjim danima Drugog svjetskog rata, da vi spalite tu količinu materijala. Oni su navodili u Beču, u dvorištu arhiva. Strašno, znači to može da se nadoveže jer je podjednako bitno kao i te knjige o kojima ste pričali na početku da su nestali. Sad, različiti su razlozi zbog čega su plenili arhiv u Prvom svjetskom ratu i u Drugom. U Prvom je očigledna želja bila da se uradi revizija istorije pitanja krivca za početak Prvog svjetskog rata. I oni su u tom arhivu tražili kako da to prebace na Srbiju i na Rusiju. Marambo piše i tu jedan sastanak koji je imao sa Sitonom Watsonom, odnosno 2 sastanka, ali prvi je bio sa Jovanom Jovanovićem Pižonom kod njega u Beogradu na
na nekom ručku gde je Seton Watson ispričao da ne samo što su oni taj arhiv naš zaplenili i odneli, nego da su ga i falsifikovali i ispravljali. Sad za gledalce da objasnimo kako funkcionišu ti telegrami, recimo, pošto su oni jako bitni. Kada ja pošaljem vama neku informaciju i kažem Saši Borojeviću informacija da dolazi Viktor Lazić u emisiju, vi uzmete dobili ste telegram, na drugoj strani napišete primljenog znanja. Recimo, kada su ti u pitanju telegrami u Srbiji, tu se, recimo, Nikola Pašić napiše preneo kralju, ako je nešto iz Rusije, Spalajković šalje ili tako da. Isto to je bilo i sa strane Austro-Ugarske. I oni su pisali, svi pišu na telegram. Od 20. do 23. svi telegrami koji su bili odavde, sa područja, tada je to već bila Kraljevina SHS, a nekada Austro-Ugarska, oni su gumicama izbrisali sve te zabeleške. Kada je Seton Watson 20. godine tražio da mu prekucaju telegrami u vezi početka Prvog svjetskog rata, svi ti austro-ugarski telegrami su imali zapažanje. Kada je 23. svratio u Beč da ih lično pogleda i da potraži za tu knjigu, on je rekao da su sve pobrisali, što je jako značajno. Jer su oni od 25. do 30. napisali i objavili 8 knjiga, svaka imala po 1000 stranica, to je 8000 stranica, spoljna politika Austro-Ugarske i Srbije od 1908. do 1914. gde nema ni jednog špijuna koji je ode rovario, a bilo ih je onoliko, i koji su slali, ne postoji ni jedan taj telegram. I nema tih zabeleški. To je već bila period kada se traži pošto poto revizija istorije da bi se Versajski dogovor srušio i da bi se Nemačka izvukla iz toga. Kasnije, 26. godine, recimo, Austro-Ugarska je već bila oslobođena plaćana reparacija, Nemačka nije. Nemačka je plaćala reparacije do 2010. iz Prvog svjetskog rata, ali Hitler, recimo, 1937. povukao potpis sa priznanja krivice i tada su prestale, odnosno nešto pre da isplaćaju. Do 2010. jer nakon Drugog svjetskog rata je obnovljeno pitanje njihovih reparacija koje oni nisu isplatili od Prvog svjetskog rata i zadnji neki 70 miliona evra su plaćene tek 2010. godine. Neverovatno. Evo, Aleksandar je ovde, sada da ga uključimo u ovu emisiju. Aleksandre, vidimo da nam se istorija menja, da nam se pravi revizija. Iz udžbenika 7. razreda izbačen je kosovski boj, a ubačen je LGBT revolucija. Izbačeno je puno toga iz naših udžbenika. O bitka na Košarama ima možda 12 reda, onako da nešto piše, ali se uglavnom piše o francuskim revolucijama i tako dalje, što nije sporno, sve u redu, samo čini mi se da bi malo trebali više da pričamo o našoj istoriji. Kuda ide ovaj brod? Ako mi znamo da iz ovog perioda, pa na ovamo, od 1914. godine, tako kako ste rekli, pa do danas, to je više 100 i nešto godina, mi ne znamo zapravo istoriju. Mi smo sada, mi pričamo o istoriji, ali treba pričamo o povijesti, jer prava srpska reč je povijest. I to je ta navika koju su oni nama nametnuli u svim segmentima, što nauke, što istorije i tako dalje. Ja moram se vratim uvek na početak, jer Srbi su znali, naši stari preci su znali da smo mi samo putnici u jednim kolima iz jednog u drugi svet i svu slavu smo čuvali na nebu, nikad je nismo čuvali ovdje. Svesni te činjenice, oni su počeli prvo da kvare našu veru, znači da nam ubacuju, pričamo sad o Vatikanu, da nam ubacuju pogrešne reči kako bi naša blagodat bila na neki način otrovna. I onda je step by step došlo do ovog vremena kada smo mi u ovome što se dešava, da mi u prvom razredu, ne znam da li to znate, da se ne piše o miši i maši, nego o Hrvoju. Znači, ubačena je reč Hrvoje u prvom razredu osnovne škole. Kod nas? Tako je. Znači, imam 1000 primjera gde su mi roditelji slali. Ne mogu setim udžbenika, ali Hrvoje se piše. Imamo taj primjer vezano za 8. razred, vezano za LGBT, za tu ljubav koju oni plasiraju na pogrešan način. Znači, radi se o ljudima koji jako dobro poznaju veru. Kao što je nekada UDBA znala bolje veru nego što su znali sveštenici naši. Znači, oni su morali da pariraju, da manipulišu sa narodom. Također i oni svesni činjenice, jer
Oni su uzeli, recimo, simbol duge. Duga je savez Gospoda sa hrišćanstvom kada je bio potop i kada je rekao da više ovu zemlju neće potopiti. Znači, oni su koristili sve svete te relikvije, svete stvari da bi ih zloupotrebili tu čuvenu reč o ljubavi, gde se oni pozivaju da je to dozvoljeno. Živimo u jako teškom vremenu i svedoci smo što gubljenja naših svetih teritorija, što gubljenja naše dece u smislu ono što si ti pričao vezano za telefone, vezano za sekte i vezano za sve neke stvari. Kasnije ću malo pričati o tom Vatikanu i o toj situaciji koja mi se dogodila. Da kažem ja nešto za Vuka. Jeste uradio dobru stvar što mi imamo takvo pismo kako imamo, što nam je lakše nego drugima, ali smo svesni činjenica da je izmenio 1000 naših reči, da čak Hrvati imaju, mislim, jesu oni su srpski narod koji je nastao od nas, a da imaju sačuvanije reči iz tog nekog perioda nego što imamo mi. Da je prodavao svoju ćerku, što nije sporno, u Beču kao prostitutku, da bi dolazio do svojih koristi i tako dalje. Znači, da bi bio... Odakle ta informacija? Imamo mnogo informacija sa raznih strana vezano za te bečke arhive i za to da je on zloupotrebljavao svoju rođenu ćerku vezano za svoju poziciju. Kao što i danas imaš, što niko neće da priča, jer se svi plašimo da pričamo da, kao što danas imaš zloupotrebu određenih vladika ali određenih sveštenika, zavisno u kojoj parohiji vezano za svoj položaj. Znači, koristimo narod da bi narod davao novac, da bi oni svoj položaj imali veći u toj samoj hijerarhiji društvene. Druga stvar, nametnuli sam, da kažem, crkva nam je nametnula, pa i onda i sve ostale organizacije, vladari i tako dalje, tu slepu poslušnost. Znači, veruj šta kaže vladika, veruj šta kaže sveštenik. Onda se vratiš pre stvaranja ovog sveta u poziciju, ako si pravi hrišćanin, pravi Srbin, da je jedan arhangel Mihajlo na pobunu demona protiv Gospoda, koji je bio 7. hijerarhijski, napao 2. hijerarhijski, da se priča o bici Arhangela Mihajla i Lucifera. Znači, on nije pitao Boga da li smem da se suprostavim demonu koji je krenuo na tebe. Znači, kad je istina u pitanju, mi svi treba da reagujemo kao narod provereno, znači, na sve ono što nije ispravno. To je ono što je srpski narod dobio od Svetog Save izborom prave vere, da je Srbin dobio tu pronicljivost da on oseti lošega u društvu, da oseti lošega oko sebe. Oni su znali na koji način da reaguju. Sa druge strane, da se vratimo Stefana Nemanju na taj period, prvi kiks se kažnjavao. Znači, na prvi kiks se kažnjavao da li vladika, da li je ovaj ili onaj. Znači, nije davao i uvek je govorio ne dam da mi kvare veru narodnu. Mi smo dozvolili da živimo u vremenu, jer evo sad gledaš ovaj studio koliko je jaka svetlost, znači kad ugasiš ova svetla, nastaje ogroman mrak. I taj mrak je jači nego bilo koji drugi mrak. Oni su morali da nam ugase svetla, da se mi nađemo u tom mraku, kako Rusiji, komunizam, tako i nama, da se mi nađemo u tom mraku i da žurimo za grehom. Znači, mi smo nadoknadili sve ono što su oni radili vekovima u grehu, tako što žurimo, što je nama preča Francuska revolucija i bilo koja revolucija, što ja sam imao primjer, pričat ćemo o tome, o filmu Zvona Notre Dama, pa da idem kroz gradove Republike Srpske i tako dalje, gde su me podržavali i gde su želeli da vide to, da imaš pune kladionice, da imaš pune kafiće, a da nikoga ne interesuje ta priča. I malo pre sam rekao, publika ima svoje neke zadatke od samog tog demona koji je tu da uništi sve nas. Isti taj demon je bio protivnik i Knezu Lazaru i Svetom Savi, tebi i meni. Znači, imamo spoznaju ili nemamo spoznaju. Pa da, evo sad, tu smo negde na kraju ovog prvog bloka. Vratio bih samo na Viktora pre nego što najavimo reklame, a posle reklama ćemo da pričamo o tvom pronalasku groba Nemanjića, je li tako? Ako se razumeo... Potomka, da. Da, potomka Nemanjića, kao i ulazak u Vatikan na koji način. Ali ono što mene zanima sad pred kraj ovog bloka, vidiš, kroz celu istoriju, koliko smo rekli, 110-115 godina imamo taj problem da nam kradu, spaljuju, uništavaju, mi pokušavamo. Sad si malo pre rekao, dobro je da je neko izneo, pa naći će se neko ko će da ih pokupi pa da ih vrati. A čini mi se da si ti taj. Kod tebe u tvojoj biblioteci sam video, inače, da gledaoci, svakom savjetujem da ode i da poseti muzej knjiga i putovanja Adligat, to je ovde u Beogradu, da vidite šta sve tamo ima, kakvo je ono blago tamo, ali
šta se dešava sa našim ljudima ovog trenutka koji bacaju masovno knjige, spaljuju, bacaju kontejnere, nevjerovatna dela si pronalazio. Šta je to? Kako to nazivamo, osim knjigocid? Da, to je termin koji sam ja prihvatio i koji mislim da je jedini ispravan. Nažalost, mislim da on nije rezervisan samo za našu zemlju, on se događa i u drugim zemljama, ali mi se čini da je kod nas mnogo veći nego što je drugde. Jer prosto neke uređenije države imaju načine da ipak prime i spasu barem nešto, mi nemamo. I količina i kvalitet građe koja se svakodnevno uništava u Srbiji je nešto što vi ne možete da zamislite. Dakle, to je zaista... Naravno, sad uvek ljudi vole da pronađu krivca. Ja ne znam ko je krivac i da li krivca uopšte ima. Krivac je zapravo stanje u celom društvu, u celoj državi. Institucije kulture su u lošem stanju već decenijama. Dakle, ne možete reći sad ovaj direktor ili ovaj ministar, nego to prosto već traje jako dugo, bez obzira ko njima upravlja. Institucije kulture nisu u stanju da prime i da spašavaju tu građu. Prosto u tim institucijama rade moje kolege, ja ih sve znam, mnogo stvari smo zajedno radili, spašavali, ali institucije kulture nemaju mogućnost, nemaju prostor, nemaju ljude, nemaju resurse da prime. Recimo, vi sada imate biblioteku od 10.000 knjiga, što je prosek jedne profesorske biblioteke, i da sada ne bilo koja biblioteka u Srbiji može da pošalje ljude, da ima vozilo i da ima prostor gde to da doveze sebi i da to obradi. Pa to nema maltene, ja ne znam, ni jedna biblioteka u Srbiji. I šta se onda događa? Eventualno, ako je neko zaista entuzijasta, doći će da možda nešto izabere, ali u većini slučajeva će takva građa prosto završiti na otpadu. I tu se ne radi o 10 ili 20 ili 100.000 knjiga, tu se radi o milionima knjiga godišnje, među kojima uvek upadne i veoma velikih retkosti, među koje uvek upadne jako mnogo rukopisa, veoma, veoma važne građe. Mi svakoga dana gubimo deo našeg identiteta i naše istorije. Moja porodica i ja i grupa oko Odligata, grupa članova, 220 članova, mi smo pokušali protekli 10 godina da spašavamo sve što možemo. Spasili smo oko 3 miliona knjiga. Pazite, 3 miliona knjiga, nas nekoliko. I od toga smo 2 miliona zadržali, a oko 1 milion smo redistribuirali. Pokušali smo da udomimo u druge biblioteke i druge institucije. Ne možete uopšte da zamislite šta smo mi pronašli među ta 3 miliona knjiga. Pritom je to kap u moru. Dakle, 30 miliona recimo da je bačeno, a mi smo 3 miliona uspeli da spasimo. Međutim, i mi smo na kraju snaga. Dakle, nema apsolutno više načina, nema prostora, nema resursa. To su ogromni troškovi vezani za preuzimanje knjiga. Vi mislite sad, poklonite 10.000 knjiga i treba neko vam bude zakon što ste poklonili. Ali taj neko mora da plati ljude da to donesu, mora da plati prevoz, mora da plati troškove prostora. Da smesti negde. A prostor gde to da smesti, to je toliki problem da uopšte ne možete da zamislite. Koja je, na primjer, knjiga koju ste pronašli u poslednjih godinu dana, za koju biste rekli da je nevjerovatno da se to nalazi uopšte? Da je to pravo blago? Pa recimo drugo izdanje Gorskog vijenca, koje je inače ređe nego prvo. U manjem je tiražu i tako da... Ali to je jedna od stvari. Znate koliko takve stvari ima. Uglavnom se najviše obradujem rukopisima. Aha. I toga ima? Pa ima, ili cele biblioteke nekih značajnih pisaca. Tako da to se isto događa, da. Da. Pa ja bih pozvao naše gledalce da pomognu koliko mogu, pogotovo iz dijaspore, jer njima će te knjige i tekako značiti, da mogu da odu i da pronađu i da pokupe i da vide i da pročitaju i da saznaju. Viktoru treba pomoć, zapravo pomoć je potrebna svima nama da sačuvamo te knjige, to koje mi ćete čuti i kako i na koji način. Vraćamo se brzo sa vrlo zanimljivim temama. Nakon reklama ovdje smo ponovo u studiju. Sad tu smo. Dakle, sljedeći prilog otkriva veliku vekovnu skrivenu tajnu. Zaboravljeno groblje Nemanjića. Mesto gde počiva kraljevska krv i gde se kriju zagonetne evropskih dinastija. Uostalom, pogledajte o čemu se radi. Zaboravljeno groblje Nemanjića, čija krv teče i danas u venama svih kraljevskih dinastija Evrope. Novopazarski arheolozi otkrili su 2013. godine vekovima skrivano tajanstveno srednjovekovno srpsko groblje, srpsku Nemanjićku nekropolu, u kojoj su pokojnici sahranjivani od 12. do 18. veka.
Sveto tlo hrastovog gaja na brdu Glavica u Zelenoj Deževskoj dolini u blizini sela Ljuljac na početku padina planine Golije skrivao groblje. Veliki broj ogromnih kamenih spomenika neobičnog oblika prekrivaju brdo, na čijem se vrhu nalazi ogroman hrast. Njegova moćna krošnja nadvija se nad časnu trpezu, koju je isklesao od kamena neki davno zaboravljeni majstor, samo je mistično strahopoštovanje. Tu smo. Nazad. Sad ide onaj deo da vidimo taj naš istraživački duh. Naprimjer, Viktor je, kad smo već kod groblja Nemanjića, uspeo da otkrije šta? I kako, molim te, sad, vidi. Znači, ti čovječe, nevjerovatno si šta sve otkrivaš, na koje načine, kako si uopšte to što si otkrio, kako si došao do toga, te informacije? Zanimaju me svi detalji. Mnogo toga smo otkrili, ali jedna od stvarno zanimljivosti. Pa eto, imate ljude koji odu na Barbados pa završe na plaži, ja sam završio na groblju. Na groblju? Da, i jako volim groblje. Gdje god putujem, uvek ih obilazim. Naravno, to možda nekome zvuči morbidno, međutim, s druge strane, prvo umetnička strana, gde neki od najznačajnijih umetnika sveta su pravili te nadgrobne spomenike. Sa druge strane, vi tako ulazite u dubinu jednog naroda, saznajete i istoriju, i etnografiju, običaje, mnogo toga što ne možete nigde drugde nego na tim svetim mestima saznati. I kada sam u istorijskom društvu Barbadosa čuo za jedno groblje na udaljenom mestu na krajnjem istoku ostrva, na kojem su mi rekli da postoji grob potomaka poslednjih vizantijskih careva, ja sam odmah pomislio pa to su na neki način i srpski naši. Da, zato što znamo da je majka posljednja dva vizantijska cara bila Srpkinja iz slavne srpske porodice Velikaške Dragaš, Jelena Dragaš, i ja sam naravno odmah seo u auto, imao sam iznajmljen auto i otišao na to groblje. I onda je počela da se otkriva jedna neverovatna priča o porodici teologa i Fernando Paleolog je čovjek koji je sahranjen, čiji grob sam pohodio, a njegov otac je Teodor i njegov sin je Teodor. I onda malo bude zabune sa tim imenima. Oni su potomci brata posljednje dvojice vizantijskih careva, Jovana i Konstantina 11. Istorija nije do kraja utvrdila da li je taj gospodin Toma, njihov rođeni brat, i njegova deca, da li nisu pronađeni detaljni istorijski dokazi koji povezuju tu porodicu s ovim potomcima. Međutim, imamo jako mnogo posrednih dokaza koji su mene apsolutno ubedili da ne sumnjam ni najmanje da se radi o potomcima. Pre svega, oni su već tvrdili da su potomci u doba relativno bliskoj padu Carigrada, kada je bilo jako mnogo potomaka, prosto se po tim pobočnim linijama. I bilo je još ljudi koji su se lažno predstavljali i uvek bi se pojavio neko ko bi rekao to nisu pravi potomci. U ovom slučaju se niko nije pojavio. Pritom oni tvrde da su oni direktni muški potomci. Dakle, naslednici carske loze, ne samo neki pobočan potomak. Sa druge strane, ovu lozu je priznala kao potomke Grčka pravoslavna crkva i na njihovim grobovima održava povremeno opela. Zatim čak i Elizabeta II. Kraljica je sa svojim suprugom pohodila grobove, princ Charles. Dakle, ja verujem da svi ovi ljudi su dobro proučili sve što je moglo da se prouči, možda i nešto čemu mi nemamo pristup, pa tvrdimo da nemamo podatke. I ja sam zaista se poklonio tim grobovima kao da jesu potomci Nemanjića. Međutim, ono što je tu naročito interesantno, to su životi tih ljudi. Gde imate Teodora, inače, jedan od glavnih istorijskih dokaza je upravo grob Teodora Paleologa u Južnoj Engleskoj, gde je on napisao celu genealogiju. Dakle, vrlo imena svih od posljednjeg vizantijskog cara do njega, dakle, sve pretke. Teodor je bio plaćeni ubica. To je obavljao, taj unosan posao je radio u Italiji. Još jedan posredan dokaz je to što su oni živjeli u Italiji, tačno u onom mestu, u jednom malom gradiću na Jadranskom moru, za koje se zna da je baš u to mesto izbegla carska porodica. Tako da to je još jedan, da kažem, posredan dokaz.
Međutim, u to vreme u Italiji je bilo jako mnogo državica, dakle Italija nije bila ujedinjena. I sad svaka državica ima neke svoje propise i onaj ko prekrši i dobije recimo smrtnu kaznu u jednom gradu, sve što treba da uradi je da pobegne u susedni i izbeći će gonjenje. Onda su državice unemljivale ljude koji bi išli za takvim kriminalcima ili lišavali ih života ili bi nasilno dovodili, kidnapovali, dovodili... U stvari, on je bio ubica državni nekog srca. službenik. On je bio državni službenik, da. Neka vrsta ekstrateritorijalnog policajca. Ne znam kako da ga... Međutim, o tome postoji jako mnogo istorijskih dokaza. U jednom momentu, da kažem, malo se zaigrao i morao je da napušta Italiju i otišao je, prvo je po Evropi, sličan posao radio za druge veoma poznate i okrutne vladare u Holandiji i Francuskoj, a završio je u službi Henrya Clintona u Engleskoj. To je jedan od najomraženijih ljudi u istoriji Engleske. Je baš Clintona. I kod nas je najomraženiji u ovom periodu. Da, i to baš Clinton. Međutim, očigledno su našli zajednički jezik i on je imao sina Ferdinanda koji je završio imao jedan miran život na Barbadosu kod rođaka svoje majke. Tamo je preminuo i njegov grob sam posjetio. Međutim, onda je on imao sina koji je ponovo, zvao se Teodor, koji se bavio još unosnijim poslom, a to je gusarenje. Neverovatno. Međutim, ni tu nije ova loza bila, da kažemo, običajna. U to vreme su postojali korsari. To su gusari koji rade u državnoj službi. Najčešće su ih unemljivale velike sile, pre svega Velika Britanija, koja recimo zarati za nekom drugom državom i onda ovlasti pojedince da pljačkaju brodove te druge države. Ako opljačka brod britanskog neprijatelja, on dobija posebno gusarsko pismo da je zaštićen i ako ga uhvate slučajno, obično gusare će odmah likvidirati i baciti u more. Njega moraju Engleska insistira da se on tretira kao ratni zarobljenik, da mu bude pošteđen život. To je nešto kao sad NATO vojnici kod nas na Kosovu. Da, recimo. I što je najinteresantnije meni, ne može da zadrži to što je opljačkao, nego veći deo prihoda daje pljačkaškog, daje Engleskoj. Da, pa plaća rekicu. Plaća bezbednost. Vrlo interesantan posao, dakle, ponovo u državnoj službi. Sad, naravno da ti verovatni potomci Nemanjića nisu ono što bismo mi od njih zamišljali. Dakle, poprilično su daleko od svetaca ili ne znam. Međutim, čak i ta njihova... Da bi oni obavljali taj posao u tom vremenu, bili s takvim ljudima, to su morali biti izuzetno uspešni, izuzetno sposobni ljudi. Dakle, to apsolutno nije mogao da obavlja poseban čovjek. I meni je čak i to dokaz da su zaista potomci carske loze, a inače carska loza paleologa je imala poprilično ubistava i raznih ovako zanimljivih stvari u svojoj dugoj istoriji. Tako da mi deluje da je krv predaka u njima očita. Šta misliš, da li imamo sada negde nekog živog koji bi mogli da kažemo da je to loza Nemanjića? Ja uopšte ne sumnjam da potomaka Nemanjića ima među nama. Ono što je potrebno, to je da se neko time bavi. Nažalost, mi kao što se nismo bavili mnogo čime drugim, nismo se bavili ni time. DNK despota Stefana Lazarevića, znači može na osnovu njega da se traže Nemanjići. Pa da, ja sam baš to da kažem za DNK, da treba i za ove ljude utvrditi, dakle, bez sumnje. Znači, ja nisam istoričar, ja sam pronašao nešto što ima jednu veliku težinu, što je potvrdio i gospodin Ljubomir Maksimović iz Vizantološkog instituta, iz Akademije nauka. On je i sekretar istorijskog odeljenja SANU. Tako da, dakle, to ima težinu. Ali to nije dokazano 100% i nije na meni kao pojedincu da sada to dokazujem. Dakle, to dalje treba da se time bavi istoričar i država. Ali priča je neverovatno. Nekako ipak nije to samo istraživanje s tvoje strane, ti si ipak tu upotrebio sa dosta informacija i znanja i ukrstio neke istorijske činjenice. Ja sam najviše ponosan na jednu prostu činjenicu, što ja znam da taj grob je moglo da poseti 7-8 miliona Srba. Ja sam ubeđen da bi retko ko povezao, vrlo mali broj bi povezali sa Jelenom Dragaš, iako je to, da kažem, ta veza nesporna, ukoliko je natpis na grobu Teodora Paleologa tačan. Tačan, da.
Dobro, naši gledalci imaju prilike sada vide to i na slikama i objavit ćemo, odnosno objavili smo, tako da će svako ko ode tamo moći sam da se uveri šta je tačno i kako to tačno izgleda. Ali je bilo super dok je trajalo ovo priča o grobu Nemanjića koje je zapušteno, kažu da to jeste groblje Nemanjića, to sad isto dolazimo do toga da vidimo da li jeste ili nije. Si mi rekao da je neverovatno da se na Limundu prodaju neke stvari koje prosto ne znamo kako su tamo završile. Nacionalno blago. Ja sad gledam uvek i tokom ovog razgovora ja ću se uglavnom držati te teme Prvog svjetskog rata. Jer to je taj neki period prve polovine 20. veka koji ja izučavam. Ja sam uvek gledam šta ima od tih antikvarnih knjiga na toj temi. Sasvim slučajno jednog dana pronašao kompletno operacijske dnevnike sa mapama, znači originalna dokumenta iz Cerske bitke. Gde vi možete... Kako je to završilo? A to je završilo jednostavno krađom iz vojnog arhiva. Ne postoji drugo objašnjenje. I čovjek je to želeo da li za 300.000 da proda. Evra? 300.000 dinara. Za 300.000 dinara? Za 300.000 dinara je da... Ajde evra pa da kažem, ajde hoće se obogati. Da. I vi vidite, tu su potpisi kasnije armijskog generala Trifunovića na tim dokumentima. Znači, iz minuta u minut tok bitke i onda sam ja reagovao, pozvao neke prijatelje i to je sprečeno prodaje toga, već sutradan je bilo skinuto sa oglasa, ali prosto neverovatno da do toga dođete. I to je ta priča da mi imamo uvek i spoljašnjeg i unutrašnjeg neprijatelja. I da smo mi sami sebi ponekad neprijatelji, a pod pritiskom smo, kad spomenuli smo nekoliko puta pored ovog i reviziju. Ja mislim da jedino u Srbiji ta revizija nema vremensku odrednicu, da je ona trajna. Nevjerovatno. Pogledajte 20. vek, pa mi smo konstantno u toj reviziji. Ja sam skoro, su bile neke godišnjice, recimo 6. septembra je bila godišnjica bitke na Legetu polju. Ja sam pričao o tome nekoliko puta i shvatio sam da ovo što priča Viktor sad, ne znam, da 7 miliona Srba ne bi uspelo to da poveže. Ja sam shvatio da gotovo 7 miliona Srba ne zna za prvu srpsku plavu grobnicu. Da mi ne znamo šta je bilo na Čevrnti i Legetu. Da mi ne znamo taj pokušaj demonstrativnog prelaska Timočke divizije koji se neslavno završio, da se raspao pontonski most jer nismo imali, falilo nam 50 metara pa su nešto improvizovali. Tu je izginulo 600 srpskih vojnika koji se podavilo. Oko 1000 je stradalo u bici, prešlo je tu nekih 6.500 vojnika na drugu stranu, loš obaveštajni rad naš, pa nas sačekalo tamo 100.000 vojnika. Šta je bilo? Nakon Cerske bitke je bio pritisak na srpsku vojsku da izvrši ofanzivu na Srem. Da bi se rasteretio da bi se rasteretio istočni front, čak i zapadni, jer u tom trenutku i Nemci napreduju. Oni su na 50 km od Pariza u tom trenutku. Stvari ne stoje uopšte dobro. I forsira se srpska vojska. Glavni prelaz je Skela Kupinovo i tu prelazi prva armija sa sve regentom, a već kraljem Aleksandrom I. Karađorđevićem, a taj demonstrativni napad se vrši na tom potezu Čevrntija Leget, gde predvodi general Vladimir Kondić, koji dobija 18 sati ranije dobija taj zadatak. Samo 18 sati. Njemu je vojska na jednom mestu, pontoni su na drugom, komanda na trećem, sve raštrkano i oni se spajaju u nekom tom maršu koji traje neki 14 sati. Shvataju da im nedostaje 50 metara pontonskog mosta da bi prešli preko. Vojska mu je naoružana nekoliko dana ranije sa novim puškama Mosin Nagant, koji nišani nisu isti u aršinima. Ne, oni su u ruskim, pošto su ruske bile su u aršinima, nisu u metrima. Znači, imali jedno probno gađanje, samo prvi poziv, drugi, treći nisu imali probno gađanje. Znači, totalna jedna, bukvalno žrtvovanje je bilo tada narod. Ali šta se dešava? Prva armija koja prelazi celokupna u Srem napreduje izuzetno. 40 nekih sela, uglavnom u Donjem Sremu, su oslobođeni, ali ti prelaziš u rat protiv toliko nadmoćnije jedne vojske, oni pokreću 5. i 6. armiju ponovo na Drini, kasnije dolazi Gučevo i Mačkov kamen, srpske vojske nema toliko, nego prva armija se povlači nazad ponovo u Srbiju, jer tad, moramo znati, granice nisu kao danas, i šalje se na Drinu. U istom trenutku vladika Nikolaj Velimirović u Zemunu drži govor i kaže preći će Dunav
krenuti da teče uzvodno nego što će se srpska vojska povući. Toliko smo bili sigurni. Austrijske vlasti u tom trenutku shvataju da Srbi u Sremu nisu lojalni građani Austro-Ugarske, bar na nivou na kom su oni mislili. I onda kreće nešto što je po meni možda jedan od većih zločina u našem školstvu. Tada se vrši u Sremu najjeziviji genocid za koji mi danas ne znam. Sve su crkve oskrnavljene. Poznati manastir Fenek danas je bio zapaljen do temelja, a pre toga su napravili poljski WC ispred ikonostasa. U svim mestima streljaju ispred ikonostasa meštane. U mom rodnom selu u Popincima su 6 meštana ispred ikonostasa. Znači, ikonostasi su u Sremu poprskani krvlju. Tu gde prelazi srpska vojska demonstrativno, prelazi pored 2 mesta. Jedno su Šašinci, drugo je Jarak. To su mesta koje imaju oko 300 kuća. U Jarku spale do jedne kuće. 286 kuća su imali, svaku kuću su zapalili. Svaku kuću. U Šašincima su spalili, samo su ostavili kao one udžerice, sve ostalo su spalili. Neverovatan teror koji se... I šta se dešava onda, što mi ne znamo? Kreće masovna deportacija Srba u logore u Prvom svetskom ratu. Kod nas je dalje uvreženo mišljenje da su logori nastali u Drugom svetskom ratu. Ne, nego u Prvom. Većina njih je pravljena isključivo za Srbe. A ja ću vam sad dati podatak iz Srpske akademije nauka i umetnosti. Znači, zvaničan, jer ako vam kažem, gledalci neće poverovati. Znači, rad je Mirčete Vemića. Zove se Pomor Srba, ratnih zarobljenika, interniranih civila u austro-ugarskim logorima za vreme Prvog svjetskog rata 1418. Šta je tu najbitnije? U junu 1916. godine na teritoriji Austro-Ugarske imate 300 logora. Znači, ponavljam, 300 logora na teritoriji Austro-Ugarske i 50 na teritoriji Nemačke u Prvom svjetskom ratu. Sad ću vam pročitati 10 najvećih u kojima se nalazilo 299.000 Srba. Znači, oko 300.000 u 10 najvećih. 300.000 Srba? Tako je. Oko 70.000 Srba je u njima stradalo. Oko 70.000. Čekaj, sad to nigde kod nas ne piše, ni u jednom udžbeniku. Nigde toga nema da se pomene. Zna se, posebno za Aradu se zna. Kako? Da, ali, Arad je evo, najpoznatiji. konkretno, Arad je najpoznatiji, u Aradu je najmanje stradalo. Od ovih 10. U Aradu je najmanje stradalo. Jindrihovice nije u 10 najveći. Tamo je 7.000 stradalo, nije u 10.000. Doboj si u pravu. Doboj je najveći. Doboj je prošlo oko 50.000. Ali deca ne znaju. Ja mislim da to u udžbenicima nema. Ja mislim da to u udžbenicima nema, odnosno poprilično sam siguran. Kao što ne pominju Iliju Gojkovića, Moravsku diviziju koja je tad pomogla proboj Stepe prema Ceru, Vojvodu Vuka, četničku diviziju koji sa 300 ljudi napao 7.000, celu diviziju noću ih napadao da bi Stepa krenuo ka Ceru. Ima tu mnogo stvari koje su skremljene, nema ih, jednostavno ih ne postoje. A zašto ih ne? Evo Arad. U Aradu je 4.000 samo stradalo. Mislim, samo. Pa samo, zato što ću sad pročitati. 4.000. Znači imamo Arad, Doboj, Neđ Međer, Nežider, Boldoga Sanjon, Šoprenjek, Mauthausen, Ašah na Dunavu. Znači imamo Mauthausen već u Prvom svjetskom ratu 40.000 Srba prošlo. 15.000 je stradalo. Ja ne znam kako mi postojimo uopšte, stvarno, kad sve to je ovako kroz emisije čujemo ove sve informacije, ali evo, da uključim Aleksandra, sad on ima nevjerovatno iskustvo, ušao je u Vatikan čovek. Kad smo sedeli ti ja u kafani i pričali o tome, ja sam bio zabezeknut. Na koji način? Evo sad... Isto kao što je njemu došao papir i pitao se zašto on. Znači, to je bio neki mart mesec 2012. u pratnji tada kandidata za predsjednika Francuske. Našao sam se u Vatikanskoj arhivi, ali nisam ja imao nameru uopšte da uđem tamo. Jednostavno sam bio u protokolu tog prvog prstena. Vraćale su se knjige... Ti si bio telhranitelj? Tako je. Aha, kao telhranitelj. Vraćali su se knjige. Bio sam, da kažem, obezbeđivao sam celu tu oblast u smislu, da kažem, zaštite jednog kandidata kao dopuna državnim nekim strukturama.
Oni su vraćali tada Napoleonove knjige koje su tokom osvajanja, ja ne znam da li znate, verovatno vi znate da je Napoleon palio Vatikan, da je palio Vatikansku arhivu, da su ukradene neke knjige i tada je bilo to zvanična delegacija koja, kao kad kod nas vraćaju neku relikviju ili tako dalje. I mi smo mogli tada, jer tamo imaš 3 stepena obezbeđenja, imaš švajcarsku gardu, imaš vatikansku policiju, imaš carinu, kada dolaziš kao neki zvaničnik, to je kada dolaziš kao posjetu arhive koja je samo otvorena za javnost. A postoji ta apostolska arhiva koja je zatvorena za javnost, koja je tajna arhiva Vatikana. Ja sam imao sreću da naiđem baš na tog biskupa, to je nadbiskupa koji je 2024. otišao u penziju Vatikana i dao je neke spise. Nije pričao o srpskoj istoriji, pričao je o francuskoj tada istoriji, koliko mu je bilo dozvoljeno. I da mi on bude, da kažem, sagovornik u toj priči. Da se sasvim slučajno naš deo arhive nalazi pored Napoleonovih zapisa. I da ta francuska delegacija, kad se to vraća i taj protokol, da budem tu. Ono što je meni tada bilo zanimljivo, jer tad nisam imao spoznaju koju imam danas, šta bi me sve zanimalo tada, to je, prvo što sam brojao sam police i ono što je zanimljivo, broj 6, iako ne bavim se mnogo numerologijom, ali imamo 6 spratova, ima 85 km polica, to ne znam da znate tu informaciju, znači 85 km polica u njihovoj arhivi, da su sve podeljene u 6 grupa, 6 spratova, 6 delova, pa imamo kao jednu veliku ulicu kroz sve to. Imamo delove koji su zatvoreni i imaju posebne pregrade gde jednostavno ne mogu da uđu. Ono što je odjeknulo, što sam ja pričao, da u svojoj ruci držim knjigu koja se zove Memoar despota Stefana, napisana 2 godine pred smrt despota Stefana, a mi sve što znamo o despotu Stefanu, to je Konstantin filozof koji je pisao 4 godine nakon smrti despota Stefana žiti o njemu. Imao sam sreću da čitamo o nekom junaku, jer neću kažem heroju, heroj nije srpska reč, nego je junak, o junaku koji je bio jedan od Timok Skadarski. Nikad u životu nisam čuo ni od koga pričao o njemu. Imam i dokumentovano ono što sam tebi pričao, da neke stvari čuvam za film, da čuvam za nastavak Zvona Notre Dama i priču o despotu Stefanu, koji je bio najjači vitez svih vremena ovog naroda i najpopularniji u Evropi zbog 1000 podviga, zbog inteligencije, zbog strategije, zbog mnogo stvari. I da kažem da mi je u tom momentu Gospod otvorio pravac kao bratu da uzme da gleda tu bitku i da gleda taj deo istorije, da idem šire u tu priču, jer će se postaviti pitanje, ono što sam tebi rekao, jer ja se ne stidim onoga što jesam i ko se mene postidi, postidit će se ja njega u Carstvu nebeskom. Ako mi je dao priliku da to gledam, onda sam to raširio. Kao što sam večeras upoznao tvoje goste ovde, pa ćemo mi napraviti neki kontakt u kome ćemo širiti naše spoznaje. Takođe, sam ja te prilike počeo da širim spoznaje o Kosovskom boju, o celoj toj priči o despotu Stefanu. Taj Timok Skadarski je jedan od 11 vitezova koji su zajedno sa Obilićem napravili proboj na Kosovskoj bitci i ubili Murata. A onda dolazim do zanimljivih podataka da su sve bitke te važne bile ne 28. juna, nego 28. jula. Da je bitka kod Angore, kad je Stefan napravio najveću slavu, a Bajazid pao u ruke Mongola, takođe njegov podvig 11-1. Pa onda imamo priču o caru Dušanu i bitci kod Velbužda, takođe 28. jula, kada takođe čuvena priča o Vuku, kada Dušan ruši Šišmana, tad je kralj Stefan, ali tako dečanski, bio taj koji je vodio bitku, kada ruši Šišmana, takođe 11+1. I ono što je zanimljivo, što sam rekao 1000 puta i ne stidim se svojih predaka. Možda mi objasniš što je 11+1? Znači 12. Uvek je bio broj 12, kao što je bilo 12 apostola. Uvek je bio broj 12. To je čuvena srpska konjica koja se odvaja i ne možeš ih nazvati atentatorima. Ali svi troje su izveli isti podvig. Obilić, car Dušan, mladi car Dušan, tada imao 20, ja mislim 22 godine, i despot Stefan. I to je zanimljivo, to smo samo mi radili u Evropi, po tome smo bili... Tada je odjeknuo Stefan, tada je čuvena priča, jer, kažem, nisu se ljudi nazivali herojem, nazivali su se sinovima zmaja. Zmaj je bio simbol
zaštite krsta i sam red Zmaja Viteški je formirao despot Stefan Lazarević, koji je odjeknuo u celom svetu. Znači, zašto smo mi, sam ti si puštao prilog o Putinu koji kaže, ali oni su htjeli taj orak da slome toliko vekova i nisu uspeli. Zašto? Zbog čega su baš nas htjeli da slome? Zašto u posjeti zvaničnoj naših delegacija Izraelu njihov premijer priča o tome da smo najstariji narod na svetu? Zašto je apostol, ja moram uvek da ubacim duhovnost da bi shvatio na izvoru je najčistija voda. I mi možemo geografski da kažemo da sam, recimo, francuski naučnik Le Boen je pričao o tome da su dva izvora slatkovodne vode kada bi sve reke presušile na Plitvičkim jezerima i Kosovo, pomozi mi, jezero naše Gazivode, da su to dva izvora koja će ostati na kraju kada sve reke presuše. Znači, jedan francuski naučnik priča o tome. Sad, taj deo možda nas treba da zanima zašto su neke stvari nama akcentovane, da nam se uzmu, da kažem, ali mene zanima onaj duhovni deo. Zašto je apostol Petar u svojoj prvoj putanji obišao baš taj deo koji je tad bio srpski, to je manastir Krka, tu pored manastira postoje katakombe, pećine i to je njegova prva poseta, da kažem, kad je on krenuo da priča Hristovu nauku. Zašto su Srbi bili prvi ti, to jest ove pozicije ovde? Ne mogu da kažem da car Konstantin nije rimski bio imperator, ali zašto Niš? Postoje, kao što je Mojsije kad je vodio narod u obećanu zemlju, imao svoj Sinaj. I kad god je gubio kontakt i link sa Gospodom, on je opet se vraćao na Sinaj. Tako i mi imamo ovde jedan link i konstantno pričamo o nekim naučnim stvarima, o Spaju, Nikoli Tesli, ovome, ali ne znamo da je ovde bio taj link, da je Kosovo sveti link ovog naroda i da zašto su hteli, zašto se to tako širilo, zašto se udaralo baš na sveto. Šta sam preskočio vezano za Vatikan? Na šta me zanima kod Vatikana? Zato što ovo sve što si rekao je u trećem bloku koji ćemo pričati o tome zašto i kako i na koji način mi doživljamo reviziju i kad ćemo je završiti i napokon početi pričamo o našoj pravoj istoriji, ko je taj ko treba da donese. Ali ti si ušao, kako si rekao, 75 kilometara... 85 kilometara polica. Aha, polica. Znači, kada police podeliš, kada ih spojiš, 85 kilometara ima polica. Dobro, i ti si došao do jedne police. Ja sam imao priliku... A kako su te pustili? Zašto su te... Ko je te čovjek? Zato što sam u tvojoj pratnji, a ti kao predsjednik Francuske za 2 meseca zvanični si doneo knjige koje su važne za Vatikansku arhivu. On je uveden, a ja sam prvi prsten obezbeđenja. Su oni znali ti Srbin? Ne, ja sam to tebi rekao, ja sam tu napravio jednu varku jer ne bi došao do informacija da sam hrvatskog porekla. I dobio sam tog sagovornika drugi dan posete. Mi smo imali prvi i drugi dan posete. Drugi je meni bio zanimljiv da se meni otvorilo šta ću ja sve da vidim i da pokušam da donesem telefon što sam uspeo. Jesi bio sumnjiv? Bio sam sumnjiv sam dan. Ja sam mnogo problema imao zbog Vatikana kroz moj život. To nije tajna, to imaš da čitaš gde hoćeš. Mnogo sam imao problema. 3. put mi je zabranjen ulaz jer su ustanovili ko sam. Ali sam ostao u kontaktu sa nekim ljudima da uspem da izvučem neke informacije, da uspem da izvučem nešto što je sveto nama. Kakav je osjećaj kad uzmeš knjigu koja je odavde odneta, ukradena, prodata, a neko je pisao svojom rukom, a taj neko je... Sveti, tako je. Znači, osjećaj tada, kao što sam i rekao, nije kao što bi bio sada. Ali sam opet ponosan na to da mi dao Gospod da vidim to, da to postoji. Da 27 strana sam uspeo da slikam. Da imam informaciju da je car Dušan ubijen tako što je otrovao ga grčki vidar u pohodu na Carigrad. Ja kažem, sve to bi voleo da prikažem u jednom filmu za koji se borim da skupim sredstva, jer znaš da sam iz Zvona Notre Dame finansirao sam i pustio ovom narodu. Baš ti detalji. Tamo imaš, recimo, originalan razgovor Bajazita i Lazara na kraju bitke. Ona priča gde se Lazar njemu obraća kako se tvoj otac usudio da napadne srpsku zemlju. Imaš delove originalnog pisma Vlatka Vukovića koji je poslato preko Trogira ka Karlu Ludom u Pariz, koji je bio Karlo VI. Zašto je Murat požurio tada? Zato što je imao sukob ne sa Bečom, ne sa Rimom, nego baš sa Karlom Ludim. Zato je njemu ta informacija bila jako bitna. Čitao sam razmenu našeg tekstila i naših nekih proizvoda za topove koji se naručuju za kosovski boj.
Ono što je jako bitno, što bih voleo da kažem, a to nije samo moja informacija, informacija koja je i ranije plasirana u javnost, da sve knjige koje je napisao Sveti Vasilij Ostroški se nalaze u Vatikanu. Znači, sve što je napisano njegovom rukom i pre njegovog monaštva nalazi se u Vatikanu. Znači, jedna kompletna arhiva, ono što je prvi Sagoran pričao, vezano za kao da je neko na jednom mestu stavio knjige da budu sklonjene. Nisam saznao kako su došli do Vatikana, ali postoje. Znači, to nisam samo ja video, to imaš da pronađeš. Osjećaj spoznaje je nešto najlepše što sam ja doživeo. Postoji, ljudi se ne mole Bogu, ili kad se mole Bogu, to je monolog. Ali ja sam pokušavao njima da objašnjavam da postoji 100.000 monologa i onda dođe za dijalog. Kada osjetiš tako nešto, više nećeš da izgubiš ni po koju cenu. I onda se samo tružiš poen po poen. Rekao sam 1000 puta sve ono što ja radim u životu, i pesme, i filmove, i sve što radim. I humanitarne stvari, meni je to poen za Carstvo nebesko, jer ta slava koju ja čuvam na nebu i tamo su moji neki, to je meni važnije od svega ovo zemaljskog. Svako nek traži svoj put i svoju platu. Ja tražim svoju platu gore i zato sam rab Božji, zato što sam negde pokušavao da ostanem anoniman, ali kao da Bog to nije hteo. Jer te priče o istini, a ovaj narod je mnogo žedan istine, zato je tvoja emisija fantastična i sve ovo što ti radiš. I čuo sam jednu prelepu reč koju sad već na široko pričam, a to je žeton Srbin ili žeton patriota koja mi je ostala urezana. Svi su žeton patriote i žeton Srbi. Kako ubaciš dokle traje, oni su tu za svoju korist. Niko ovo neće da radi radi naše dece i radi njihovog bolje sutra. Znaš šta, ostao sam bez teksta, ali ajde malo da se saberem, pošto imam dosta informacija i dosta pitanja još na koje želim da čujem odgovore u ovom trećem segmentu emisije i poslednjem. Ajde da pustimo reklame pa ćemo se vratiti brzo nastaviti. Da. Znate, imao sam jednu emisiju gde sam pričao o znamenitim Srbima, ali ne Srbima koje čitate u udžbenicima i tako. Nekim Srbima koji su prosto neverovatni. Postali su poglavice, jedni su postali vođe jednog afričkog plemena, ovaj treći je otkrio neverovatne stvari. Naprimjer, imam jednog, prosto to moram da kažem, da ne bi pogrešio. Naprimjer, ne znam da ste čuli za George Fishera. George Fisher je zapravo Đorđe, a ovaj Fisher je ribar, a on se zvao zapravo Đorđe Šagić. Đorđe Šagić je, na primjer, se borio za Teksas da bude samostalan, odnosno da se pripoji Americi. Neki kažu da je on osnivač Teksasa. Se zamislite neki Đorđe iz Srbije, osnivač Teksasa. Ja mislim da to je bilo neke godine, sad ovde nemam zapisano, ali 1800 i neke godine. Međutim, ti si otkrio opet nešto drugo, a vezano je za Panamski kanal, tako, za izgradnju? Da, temelje Panamskog kanala postavljali su Srbi. Dakle, među ostalim radnicima, naravno, nisu. I ja sam bio u Panami, proveo sam mesec dana na kanalu i oko kanala početkom ove godine. Zahvaljujući imam poslu na spašavanju knjiga i na mreži koja je uspostavljena u Univerzitetskoj biblioteci, profesoru Aleksandru Jerkovu i mom prijatelju Adamu Sofronijeviću. Uspeli smo da pronađemo originalne dnevnike, 45 stranica otprilike, jednog srpskog radnika na Panamskom kanalu 1881. godine. To je ta godina. To je godina koja je ključna za Panamski kanal. Te godine je započeta gradnja i dakle ovo je bio jedan od prvih radnika. Mi nemamo njegovo ime, dakle očigledno je želeo da ostane nepoznat. Međutim, ja znam da je bio Banaćanin. Moja porodica iz Banata, po očevoj liniji, porodična biblioteka na osnovu koje je nastao Ligat 9 generacija sakupljanja knjiga je iz Banata. I u Banatu postoje određeni lokalizmi u jeziku koji su vrlo specifični. I ovaj srpski radnik na jednu sigurno 7-8 mesta koristi baš te lokalizme koje sam ja odmah prepoznao. Dakle, prosto nigde drugde na svetu se ne koriste. Vanredno je zanimljiv i taj čovek i njegovi zapisi. Prvo,
radnici na Panamskom kanalu su bili uglavnom veoma prosti ljudi, nepismeni ljudi. Maltene ne postoji drugi zapis o toj godini i o gradnji pisan iz pera ne šefova, nalagodavaca, nekih bogataša koji tu svrate u turističku posetu, nego iz pera čoveka koji je običan radnik ili kvalifikovani radnik, ali radnik. Taj čovek, taj Srbin je dao glas desetinama hiljada ljudi koji su u veoma teškim uslovima gradili jedan od najznačajnijih građevinskih poduhvata na celoj planeti, tako, u istoriji planete. Međutim, ono što je naročito interesantno, on opisuje mesta u kojima žive, u kojima borave. Danas su to rezorti, gradovi, tada su to bila nekoliko baraka u džungli. Opisuje druženja sa meštanima, sa lokalnim plemenima. Meni je naročito interesantan jedan deo u kome on govori kako se radnici masovno udvaraju domorotkinjama, indijankama, je tako? I one ih odbijaju. A odbijaju ih, to jest odbijaju evropske radnike. A vrlo rado se druže sa crncima, zato što vole crnu boju kože. I onda se evropski radnici stalno žale kakav je to ukus kad su ovima crnci lepi, a belci ružni. Ali eto, jedan zapis iz 1881. godine jednog Srbina za pažanje jedno u panamskoj džungli. Šta mu je najviše zasmetalo, čoveče? Šta ga boli? Da, je to napisao u trećem licu, ali možda je mislio i na sebe, ko zna. Ali mnogo takvih detalja koji mogu da budu prvorazredna građa za ne samo istorijska, nego za etnografska ispitivanja i proučavanja. Dakle, on recimo opisuje sukobe gde je lokalni neki general koji je bio postavljen da upravlja njima iz Venecuele, krade od njih, jako su loši uslovi života. Onda se deo radnika pobuni, napravi pravu pobunu, pa onda oni spavaju, ne smiju da zaspu uopšte, jer se plaše da će ovi drugi da ih pobiju. Spavaju naoružani, uvek obučeni, obuveni. Pa onda opisuje prelaske preko reka, pa kako mu upada neka zmija u čamac koju zovu zmija jednominutka, jer ako vas ugrize za 1 minut, preminete, gotova je priča. I daje opis jednog svoga dana gde on u istom danu se tu rve u čamcu sa zmijom, jedva uspeva da je ubije, onda radi, ne znam, na samom kanalu, da bi uveče bio u rukavicama i odelu na nekom balu u Panama Cityu. Kako, pazi, sad slušam te i sad razmišljam o svemu tome... I vidiš film, scenariju. Ne, ja već vidim film, da. Mi ćemo objaviti knjigu sa kompletnim tim dnevnicima, to je upravo u radu. Međutim, šta je tu zaprepašćujuće? To je građa o kojoj nisu znali ni u Panami. Bio sam u muzeju kanala i razgovarao sam s njihovim direktorima institucija, čak i sa direktorom njihove akademije i nauka, i oni su oduševljeni. Dakle, nisu mogli da pretpostave da takav jedan istorijski trag postoji, a eto, ni manje ni više nego iz pera jednog Srbina. I sad kako ti da objasniš ovo? Gledaj, sad pitam vas trojicu. Imamo gospodina Božića koji je poklonio svoj život bušmanima, odnosno aboriđanima u Australiji, koji ih je štitio i pokušavao da napravi zapis kroz knjigu Sivi Vuk, kako ih istrebljuju i šta im rade i kakve eksperimente rade s njima Australijanci. Imamo Đorđa Šagića koji je dobio po američkoj ambasadi prvi američki pasoš, Srbin, osnovo Teksas. Imamo u Panami radnike. Imamo neverovatan broj ljudi za koje mi uopšte ne znam. To je taj film koji ja pokušavam kroz ove emisije da izvučem ljude, da neko kaže čekaj bre, dajte Srbe da pokupimo u jednoj priči, da vidimo ko smo i šta smo i kakvi smo. Da bi sprečili neku reviziju istorije. Ti konstantno se baviš sprečavanjem te revizije i kažeš deluje mi, kako si malo pre rekao, kao da nikako da se zaustavimo sa tom revizijom. Znaš, nama Ustaše, odnosno Hrvati, prekopavaju grobove, ruše nam crkve, menjaju nam imena, spaljuju knjige iz crkava koje se nalaze. To i dan danas rade, mislim, nije to nikakva tajna, da se ne bi vidio ko se tamo rodio, da su to Srbi. Ukidamo se, brišu nas. Šta mi radimo? Ko nama štampa udžbenik? Štampaju nam Nemci, štampaju nam Slovenci. Pa kako onda mi da napišemo, kako onda da nađemo u istoriji moje ono što je moja istorija, ono što mene zanima? Kako to da radimo?
Hej, neki lek, specijalis. Pa ne lek specijalis. Ja mislim da generalno mi nemamo ni dobro vrednovanje same istorije. Da. Orwell je zapisao ko kontroliše prošlost, kontrolisat će i sadašnjost, ja bih dodao i budućnost. Mi tu nemamo predstavu toga. Ali ako pogledamo zemlje u okruženju, ove koje su nekada bile sa nama u istoj zemlji i tako dalje, o čemu možemo isto par rečenica samo. Oni su tokom ovih poslednjih balkanskih ratova od 90. godina, prvo što su menjali su udžbenike iz istorije. Pa ako nisu toliko bitni, što su prvo to menjali? Ako nam da, ne znam sada, zvaničan izveštaj UNICEF-a iz Srbije, da kod srpske dece je sve manje doza poštovanja, solidarnosti i tako dalje. Pa kako se to uči? Kroz matematiku, kroz fiziku ili hemiju? Pa ja mislim da samo istorija je ta koja može da... A onda moramo da saberemo sve te naše velikane. Mislim da je poražavajuće generalno kakav je odnos. Ja pričam uvijek o ratnicima i teme mojih istraživanja jesu ratnici, ali nije Nadežda Petrović bila samo ratnica, odnosno medicinska sestra u toku rata. Ona je bila mnogo više od toga. I slikar, i osnivač škola srpskih sestara, i jedan veliki istinski patriota. I za nju znamo po novčanici od 200 dinara, ako znam. Ili da je bila slikarka. Da. Za ovaj drugi deo, kada njoj odlazi levo plućno krilo i kad Apis želi da je skloni i kaže ideš na međunarodnu izložbu slika u Rim, savezničke zemlje izlažu, ona kaže ne, ja idem u Valjevo. U tom trenutku Valjevo gori. Evo 110 godina gori u tom trenutku od pegavog tifusa, od stomačnog tifusa, od povratne groznice, od upale slepog creva. Znači nije nas pogodila samo jedna bolest. I to isto mi kažemo pegavi tifus i na tom završavamo. Srbija je u 1915. bila razorena. Ne postoji gora godina u celoj ovoj istoriji. Ne može se naći u Vatikanu gora godina od 1915. godine. Godina koja je počela sa svim tim bolestima. Gde vam umire više ljudi nego što je izginulo u 14. kad smo imali i Cer, i Kolubaru, i ovu bitku na Legetu koja je ostala u senci Cera i Kolubare. Više gine od tih bolesti. Beograd pretvoren u deponiju. 15. godine Beograd je u smeću deponija. Dolaze strane misije i ne znaju šta da rade. Tada je, znate kako je odvoženo smeće iz Beograda? Imali smo 160 zapražnih kola i kupilo se smeće. Tada je Beograd imao nekde oko 60.000 stanovnika, nešto i manje. Kupilo se po Beogradu smeće i izbacivalo u Dunav. Tako se čistio grad. Međutim, 14. godina sva ta zapražna vozila, konji su potrebni za vojsku. I oni se oduzimaju. I Beograd ostaje na nekih 20-ak zapražnih kola. I stvaraju se deponije i imamo još neka romska naselja koja su na kraju bila uništena i izgradilo se nova naselja. Na kraju dolaze do rešenja da se sve smeće stavlja u neki centralni deo Beograda, da se iskopa kanal i da se šmrkovima to, jer je bio problem i izvor zaraze. Onda imate diplomatski ponovo pritisak Srbije u toj godini u dva pravca koje vodi. Jedan je ponovna ofanziva. Znači ovo što smo pričali 14. godine, da je bio fijasko, ponovo je potrebno da se rastereti istočni front i oni ponovo traže od Srbije koju, by the way, nisu prepoznali na početku rata. Kad kažeš oni su traže ko? Oni. Na prvom mestu je to Rusija i Francuska. To su dve najveće saveznice naše. Nisu Britanci to tražili, nego ove dve. Zato što su hteli da rasterete zapadni i istočni front. Znači žrtvovani smo. I kažu spojite se sa italijanskim frontom. A Italijani kažu može da se sretnemo kod Ljubljane. To je front od 700 kilometara. I onda regent Aleksandar traži od vojvode Putnika da napiše mu jedno obrazloženje zašto to ne može i šalje ruskom velikom knezu Nikolaju Nikolajeviću, ali na kraju zadnja rečenica kaže, ali ako Rusija insistira, Srbija će krenuti u ofanzivu. Sreća naša u tom trenutku je bila između ostalog što su bili veliki vodostaji i znali su za te probleme da mi nemamo pontonsku opremu niti brodova da bi mogli da radimo to forsiranje reka i to je jedan taj smer koji smo uspeli da izvrdamo. Drugi je bio da se preda
potpuno Makedonija Bugarsku i kako bi Bugarska ušla u rat na strani saveznice. U tom trenutku već operativni podaci su bili da je Bugarska uzela kredite od Nemačke, da je za te kredite se naoružala od Nemačke. Sve je vodilo ka tome da će ona da će preći na drugu stranu, ali do poslednjeg trenutka. Znači, mobilizacija se objavi u Bugarskoj. I Nikola Pašić šalje depeše svim našim poslanicima, tada su se zvali danas ambasadori, da obaveste da je krenula opšta mobilizacija i da bar upute oštre note. Njima treba 14 dana da upute oštre note. I svaka nota je drugačije sročena. Oni su hteli jednu jedinstvenu. Onda dolazi taj napad od Bugarske, Austro-Ugarske i Nemačke, koji je strašan napad. To kako se Srbija u tom trenutku već izmrcvarena borila sa oko 500.000 vojnika, gde vam 100.000 vojnika nije imalo naoružanje. To je bilo strašno. Da imate opis tog povlačenja gde ostaju treće pozivci, poslednja odbrana, da drže neke straže. I sad se povlače jedinice, imate te neka svedočanstva i taj jedan od poslednje odbrane, Čiča, kaže, traži od Rida, engleskog novinara, koji je bio ovde i napravio kao i Janoj Barbiji sjajne te neke knjige o srpskoj vojsci i traži mu cigarete. I ovaj mu daje kompletnu paklicu cigareta. A ovaj kaže, valjda će mi to biti dovoljno do kraja života. Znači, ostaju znajući da će tu da stradaju. Mi imamo još jednu bitku koja je velika kao i Kolubara i Cerska bitka, koja je ostala isto u senci. A to je Leskovački manevar, gde Timočka divizija brani napad 200.000 čitave armije Bugarske i brani kod Leskovca da bi omogućila prolaz srpske vojske ka Prizrenu i Peći. Taj Leskovački manevar je veći od Mojkovačke bitke. Daleko veći, po razmerama svim i učešća sa obe strane. Na kraju, jedan dan su morali da zadrže 200.000 vojnika, oni su to zadržali. Na kraju dolaze još 2 divizije i 75.000 brani. To je drmaš glavom zato što smo i to ne zaboravili. Nikad nismo naučili. Nismo naučili. Pa ne, evo sad, dok to priča, ja se sjetim, na primjer, irskih vojnika koji niko ne zna uopšte da su gore na Albaniji. Postoji jedan spomenik. Jedan jedini koji su branili odstupnicu, koliko je, 7.000, mislim ih je. 7.000 i oni su došli u letnjim uniformama. U sred zime, povučeni su bili. Znači, to je nevjerovatna informacija groblja gde nam se nalaze sve. Od Tunisa... Ne postoji da je on to bolje znao, više je čitao svet. Ja mislim da ne postoji zemlja gde nema srpskog groblja. Otkud u Egiptu? Kažu meni, otkud u Egiptu vojno-srpsko groblje? Brate, kako, otkud? Samo jedan podatak za koji znam da je nepoznat. Ja sam ga prvi put objavio u mom novom putopisu Dobre duše Sudana. Engleska je srpskoj vojsci na Krfuju na Solonskom frontu poslala oko 5.000 goveda. Samo što to nije bio engleski poklon, nego poklon sudanskog naroda. Dakle, Sudan je poslao Srbiji, naravno preko Engleske, jer Engleska je bila kao engleska kolonija. Tako da, eto, to je još jedan podatak koji ne znamo. Borili su se u francuskoj vojsci ljudi iz Vijetnama. Svi kolonije, Senegala. On samo ima francusku uniformu. Iz Alžira je bilo boraca. Vidiš taj podatak, jedan vrlo isto interesantan, pa opet pričamo o reviziji danas istorije. Znate što je 5.000 goveda, mislim, koja je to količina i koliko je to značilo? Ti na Solonskom frontu imaš srpskog vojnika koji ratuje rame uz rame sa svim kolonijama. Sa Senegalcima, sa, ne znam, Alžircima, Tunižanima. Pa nema koga nije bilo, kojih boja kože. I nemaš kod srpskih vojnika trunku neke ksenofobije ili ne znam. Pa kako da ima? Ali smo prvi ukinuli ropstvo. Ali danas se o Srbima govori kao ksenofobičnom narodu, kao genocidnom narodu. Znači, mi koji smo proživjeli u 2 rata, samo ja govorim opet o toj prvoj polovini 20. veka. Ako odemo dalje, bit će mnogo više toga. Ali evo, pričali smo o 350 logora u kojim su stradali Srbi. Da govorimo o Drugom svjetskom ratu, o strašnom stradanju srpskog. I dođete onda do toga da 2014. na 100-godišnjicu od početka Prvog svjetskog rata vam piše Clark i Macmillan, ona isto istoričarka, kada pišu da je Princip bio jedan terorista, da je tadašnje vreme Srbija izgledala kao danas što izgleda, ne znam, Iran,
Mislim da su upravo iskoristili na neuređenju nekog Iran i da je to bio čist terorizam. Da Srbija nije mogla da sačeka da se pravno reši pitanje kako bi se to rešilo u tadašnjoj Bosni. Nego je to istračali jednim terorističkim aktom. Šta je sve stajalo iz tog A da ne pričam kako su oni stradali. Mislim, ta dinastija čitava Habsburga, oni su umirali od ujeda majmuna, jedan prestolonaslednik. Drugi je pio vodu iz reke Jordan, rekli mu da ne pije, on popio vodu. Znači, takve neke stvari gde su suludo ginuli, nisu izazivali nikakvu pažnju, a ovo je kao bio navodno... Znate šta je, ja ovde stalno pokušavam da nekako dobacim do ljudi da ne mogu uvek da krive, evo nisam ja, nego on je kriv. Niko ništa nije uradio. Ja mislim da ste vas trojica jedini koji ste uzeli stvar u svoje ruke. Čoveče, ti si sačuvao 3 miliona knjiga. Izvini što na ti, ali nekako stvarno vas volim, i bratski ti. Ti si čuče napisao toliko knjiga, toliko si stvari sad izvuko i rekao. Moj brat Aleksandar, onako po Hristu, kako da kažem, je hrabro ušao, slikao, fotografisao, doneo nam ovde da prikaže kako to izgleda u tom Vatikanu, koliko kilometara, skoro 100 kilometara pokradenih naših stvari, tuđih, istorije i tako dalje. Aleksandre, ti si ostao ovako nekako za kraj, pošto je uskoro kraj emisije. Ako mi sami ne umemo da sačuvamo svoje identitet, pazi, u Ministarstvu obrazovanja postoji, dato je, ja mislim, 60 miliona evra kroz Erasmus Plus program da se u srpskim školama priča o evropskom identitetu. A mi, naš identitet, gde je? Evo u ovom studiju što je stalo, kako sačuvati, kako se odbraniti, kako napraviti, kako restartovati celu priču, a da to zavisi od nas, običnih smrtnika? Ba, obično da kažemo, nije do mene i ne mogu sam. Bog kaže, kad se dvoje spoje radi mene, ja sam među njima. Vladika Nikolaj nisu Srbi kao što su bili grešniji su nego pred Kosovo. Ti im dade pravdu i slobodu i državu veću Dušanove, a darom se tvojim pogodiše. Pa kaže, gospoda se srpska odmetnula na tri vere okom namiguju. Njegoš kaže, kuda ćete s kletvom prađedovskom izrodi srpski. Sve upustvu. Ova kamera radi kad pročitaš upustvu. I ti onda znaš da rukuješ sa njom, ali kad ti neko nametne drugo upustvo, onda ti počneš da kvariš. Tako su nam kvarili veru, tako su nas kvarili kroz vekove. Ono što je njima svima zajedničko, to je da nas svi ne vole. Jedini narod koji ima kulu sazidanu od glava je srpski narod. Oni su naš plašili pre svega vekovima, nikad nas nisu uplašili. Jedino je ovaj narod, svedoci smo tog vremena, ratovao protiv celog sveta. Bilo bi nas više nego Engleza da gledamo statistiku preboja na Kosovo. Znači, nije problem u njima, uvek je bio problem u nama. Vidjet ćeš 20-30% ljudi na nekim skupovima da nose Putinove majice sa Putinovim likom. Kada bi to bilo u Rusiji, obrnuto ne bi valjalo, jer postoje službe koje to ne dozvoljavaju. Mi smo uvek bili radi da prihvatimo tuđe. To nam je ubačeno softverski u glave, da mi treba da verujemo u sve što nije naše. A ovo je jedini narod koji je dao toliki broj svetitelja. Zato sam ja rekao, mi smo našu slavu čuvali na nebu. Posebni smo po svemu, ali smo kroz vekove gubili taj pravi duh. Jer krv je... Naša vera nije bajka, nego vera u živoga Boga. Mi nismo kao Grci imali mi to bogovima. Znači, mi smo kroz vekove gubili pravu veru. Oni su se trudili da nam podmeću noge, da nas kreću s puta. Kako da nametnemo na neki način? Pa ja mislim da je Bog odavno video ovu misiju. Kao što vidi sve tvoje, što radiš i tvoje misije i spajanje ljudi. Mislim da ćemo... Ajde da uzmemo da termin kad se bude emitovala emisija, znači i da u tom momentu postoji neka košarkaška ili fudbalska utakmica, da niko neće gledati nas.
Tu je izbor. To je ono što je Gospod ostavio svima nama, izbor i slobodu, da mi izaberemo čime ćemo, kao i ovi ljudi što se bore na svoj način, da se borimo za ovu našu decu, jer mi se tu razlikujemo kao onaj golub koji gasi požar u šumi. Ali, da kažem, mi se često pitamo po nama, a naši sveti oci su se pitali po Bibliji, po Bogu. I onda kad i postavimo pitanje po tebi, vi smo već tu napravili grešku. Oni su znali da istaknu, oni nisu govorili Bog, nisu govorili Isus, oni su govorili Sveta Trojica. Kad god se nađu u nekoj, da kažem, kad delegacijska neka poseta Sveti Save, recimo, tu sam čitao o prvom obezbeđenju koji srpski narod imao, na koji način su ga čuvali, pa sam čitao Dušanovo obezbeđenje gde su bili stranci i tako dalje, ali su uvek izgovarali reč Sveta Trojica da bi se razlikovali od celog sveta, da se zna ko su. To je ono što su nama nametnuli, sve ono što sam malo pre rekao, kad ugasiš svetlo, nastaje veliki mrak. Mi se nalazimo u mraku ovog današnjeg vremena. Ono što je dobro, što postoje ljudi poput tebe, ljudi poput tvojih gostiju koji dolaze, da na neki način gledaju unapred, da gledaju ovo što dolazi posle nas, da ostavljaju ovoj deci neko nasleđe, pa onda će deca sama po sebi birati šta će pratiti, šta će raditi njihovi roditelji. Jer Gospod, kad gledamo to upustvo koje on nama ostavio, tu Bibliju, po njemu raj nam neće sići na zemlju, raj nas čeka gore i po njemu dolazi još teže vreme koje nam sledi. Kad gledamo politički i ovo sve što su najavljivali od one prethodne vlasti pa ove vlasti, ne valja ništa, prosto smo u situaciji da neće se završiti samo sa Kosovom. Neće se završiti samo ni sa Vojvodinom, koliko god smo mi veliki u duši, ali su potezi mnogo pogrešni. I nastavit će se i širenje albanske velike države i tako dalje i tako dalje, ako to ne sprečimo sami od sebe. Znači, moramo se promeniti kao ljudi sami u kući, da nađemo pravi put, pravi smer. Postoje dve hrabrosti. Jedna hrabrost kad spoznaš da si na pogrešnom putu i druga hrabrost kada kreneš drugim putom, a ne tapkaš uvek u istom blatu. Moramo da promenimo sebe, da nađemo ono što nam je sfera interesovanja, da gledamo svoj srpski narod, jer naše spasenje, Srbin ima tri tipika. Znači, jedan je porodica, drugi je monaštvo i treće je poginuti za svoju svetu veru. Mi nemamo četvrti put. I to je ono što mi ne smemo u današnjem vremenu da kažemo. A tako nije razmišljao ni Sveti Ilija, a tako nije razmišljao ni car Dušan. Oni koji poznaju istoriju i koji znaju o čemu pričam, shvatit će. Pričao si o maču Hristovom u rukama. Gospod nam je doneo mač. Sad, neko je to rekao da sečemo reči. Nije da sečemo reči. Gospod nam je doneo, eto, primer Svetog Ilije koji je ubio 400 ljudi što su kvarili veru, što su pogrešno radili, i Gospod nije dozvolio da se to sveto telo nađe na zemlji, nego mu je u kočijama je odvezen u Carstvo nebesko. Da bi bili sledbenici, jer mi gazimo po grobljima naših predaka, a i sami ćemo sutra biti preci i nas će zaboraviti kao što su i njih zaboravili. Zato mora da ostavimo nešto posle nas, da živi posle nas, jer to će biti naša molitva. To će da zameni kao i knjige Vladike Nikolaja koje čitamo, koji svakoga dana spasu jednu dobru dušu. I često puta sam rekao, onaj koji je pisao one Gospodare prstenova, Harry Potter i te demonske knjige koji svakog dana naprave jednog malog novog demona. Treba se razlikujemo jer smo najveći i najjači narod koji kad živeo. Neću da mi se nameću priče o Jevrejima, da mi se nameću priču o nekim velikim narodima. Mislim da je ovo narod koji je trenutno najbliži Gospodu. Zašto? Zato što sve koliko smo grešni i koliko nas on voli s jedne strane i koliko nas čuva, mi to treba shvatimo i da napravimo neki pokret ka nečemu boljem. Hvala na pozivu. Ja mislim, evo, nisam teo da te prekidam, ali ono što mi nekako se nameće da se nadovežem, i Nikola Tesla donese svetlost svetu. Ali
Nikola Tesla zapisi se nalaze u tvojoj biblioteci koja je otvorena za sve građane. Pre nego što pogledate vrlo jedan zanimljiv prilog, volio bi i Viktor i Aleksandar i Bogojević da pozovemo ljude da vam pomognu u ideji, da vam pomognu i finansijski, jer ovo ništa nije džabe. Ti sopstvena sredstva koristiš da bi sačuvao 3 miliona knjiga. Skoro su upropastio porodicu. Skoro si upropastio porodicu. Aleksandar ne spava noćima, pokušava da snimi taj jedan film, pošto ćemo mi uglavnom snimamo filmove o Supermanu ovde i o drugim Paja Patku, ali nećemo snimimo o Nemanjićima, nećemo, to ne sme se dira, jer to ipak je to prevelika zaloga za nas, a treba u to da uložimo, moramo u to da uložimo, pozvao bi ljudi iz dijaspore iz Srbije da vam pomognu maksimalno. Ne tvoj, nego račun na koji bi mogli da se ljudi pomognu, bilo kojim novcem će biti ispisan dole na dnu ekrana. Evo, pozivamo da to i urade. Ali jedna zanimljiva priča pred kraj sam je da vidite jedan prilog zajedno sa mnom, pa ćemo se odjaviti lagano. Posle toga da vidite kad je nastalo srpsko prezime i kako je nastalo srpsko prezime. Za mene je vrlo zanimljivo. Za mene je zanimljivo da se pročita, na primjer, da do 45. godine među Srbima se nije slavio rođendan. Kakve nove godine? To se nije proslavljalo. To nikad nije bilo kod nas. Ali je, na primjer, isto tako zanimljivo da slovo Ć, koje je baš uveo Vuk Karadžić, je zapravo mala crkva. I svako ko ima svoje slovo Ć u svom prezimenu, ćirilično, on je zapravo već ima malu crkvu u svom prezimenu. A pogledajte kako je nastalo prezime i kako su nastala ova današnja prezimena. Danas gotovo svako u Srbiji nosi prezime koje se završava na ić. Ali da biste znali da prezimena nekada nisu ni postojala. U srednjem veku ljudi su imali samo jedno ime. Jovan, Petar, Stefan. A da bi se razlikovali, dodavalo se ime oca, zanimanje, nadimak ili mesto porekla. Tako Jovan, sin Nikole, postaje Jovan Nikolić. Petar, sin Petra, Petar Petrović. Stefan, koji je kovač, Stefan Kovačević. Vremenom su ti dodaci postali stalni i prenosili se s kolena na koleno. Najčešći nastavak bio je ić, što znači sin od. Tako su nastala prezimena kao što su Jovanović, Janković, Petrović, Marković. Neka prezimena potiču od nadimaka. Ćira, Ćirić, Gajo, Gajić, Ćosa, Ćosić. Druga su nastajala od zanimanja. Kovačević, Lončar, Terzić, od Terzija, Krojač. A neka od ličnih osobina, Stamenković, Dobrić, Blagojević. I tako su prezimena postala deo našeg identiteta. U njima i danas nosimo tragove porekla, zanimanja predaka i istoriju svog naroda. E sad, koliko je bitno da znate istoriju? Naprimjer, jedna od ovih stvari je vrlo bitna, naravno to nigde nećete pročitati. Vidjet ćete i sami na kraju krajeva kada upoznate ova moja 3 divna gosta koja su bila večeras ovde sa mnom. Hvala vam puno što ste učestvovali u emisiji. Ja ću se na kraju odjaviti sa svojom nekom, da kažemo, izjavom i probati da uklopim sve ono što smo mi sada nekako pričalo. Dakle, narod koji nekako izgubi svoju istoriju osuđen je da mu je drugi pišu. A ako dopustimo da nam spale knjige, ukradu rukopise i zatru grobove, mi nestajemo. Ali ako ih pronađemo, vratimo, obnovimo, mi ponovo vaskrsavamo. Večeras nismo samo govorili da bismo žalili, nego da bismo znali. Jer vaskrsenje knjiga nije ništa manje od vaskrsenja Hrista. Ono je pobeda života nad smrću, istina nad laži, pamćenje nad zaboravom. Moji sagovornici Milan, Viktor i Aleksandar su zapravo apostoli, jer oni su svedoci i čuvari pamćenja. A vi, poštovani gledalci, vi ste takođe apostoli, jer svako ko ponese istinu iz ovog razgovora i prenese je dalje, učestvuje u čudu vaskrsenja našeg identiteta. Ne zaboravimo, istorija nije mrtva knjiga, ona je evanđelje naroda. Čuvajmo je, jer samo tako možemo živeti večno. Prema tome, čuvajte knjige, nemojte ih bacati i spaljivati. Laku noć. O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na informacije posavjetujte se sa nekim ko razmišlja i drži oči otvorene.
Emisija nema za cilj vređanje pojedinaca, kompanija ili bilo kog entiteta. Ako neko ipak prepozna sebe, to je naravno potpuno slučajno.